BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuhuje mbaha n'ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. U Rwanda na Afrika y'Epfo batangiye kubyutsa umubano umaze imyaka irenga 10 urimo agatotsi. Hari byinshi murabizi byateye agatotsi mu bana, ariko cyo twivuza nuko twagana imbere. Naho muri Kenya, Minisitiri w'Ubuzima yashinzwe gusuzugura urukiko agatanga uruhushya rwo kubaka ikigo cya Ebola cy'Abanyamerika. Muri aya makuru kandi mu mikino y'ikipe ya Misiri yateye intambwe ishobora kuyirenza amatsinda mu gikombe cy'isi mu gihe Tunisia yo yamaze gusezererwa. Ntimucikwe Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya, reka tuanze duhikaze Prime Ndikumagenge hatugezeho amakuru ya BBC. Umugabo yitezwe kuba umushiranganje wa mbere akurikira w'Ubwongereza yemeje yuko azokwitoza mu burongozi bw'umugambwe Labour uri ku butegetsi n'igihugu. Ijambo rya Andy Burnham ryakurikiye itanga ry'imihoho rya Keir Starmer ugukinjura kwimirije kwa Sir Keir kuje inyuma yo gutsindwa kubi mu matora y'inzego zibanze akamaramaze muri leta no kwihindukiza mu migambi ya leta kwatumye urugero rwiwe rwo kwizerwa ruja hasi cyane. Burnham yahora ari umukuru w'igisagara ca Manchester yagarutse mu namashinga mateka kundwe heze atsinze amatora yo gusubiriza ikibanza cari gisigaye kigaragara. Ubu asa n'udafise amakenga yo kuba umushiranganje wa mbere w'Ubwongereza agirindwi mu myaka 10 gusa. Uwahoze ari umushiranganje w'ubutungane wa Kenya akaba n'umushingwa manza Martha Karua yankiwe kwinjira muri Uganda yaragiye gukurikirana urubanza rwo kurekurwa vy'imfata kibanza rw'umushingwa manza akaba n'uwahora ari umukuru wa w'igisagara ca Kampala Elias Lukwago. Ababiri bari mu mugwi w'abanyamategeko bunganira utavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besigye afunzwe yagirizwa ivyaha byo guhemuka. Ishirahamwe ry'abanyamategeko rivuga yuko Karua yafatiwe ku kibuga c'indege ca Entebbe aca ategekwa gusubira inyuma mu gihe abategetsi ba Uganda atansigura batanze n'igituma bamwankiye kwinjira. Inkuru ya Alfred Lastek muva mu ijoro rya Juventine Muragije Maria. Perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya Charles Kanjama wari kumwe na Karua mu rugendo rumwe kandi ku mpamvu imwe we yemerewe kwinjira muri Uganda. Mu itangazo yasohoye, Kanjama yavuze ko bitumvikana ukuntu umwe mu banyamategeko bari mu itsinda rimwe yemerewe kwinjira mu gihugu mu gihe undi yabujijwe. Gusa ibiro bya Karua byaje gutangaza ko nyuma yo gufatirwa ku kibuga cy'indege atongeye kuboneka ku murongo wa telefone. Ibi bibaye mu gihe ategerejwe iburanishwa rya Elias Lukwago wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Kampala. Lukwago yarasanzwe yunganira Dr. Kiza Besigye ukurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi bwo kugambanira igihugu, ariko nawe aherutse gushinjwa icyaha gifitanye isano n'ubwo bugambanyi. Turikana muri Kenya nyene umucamanza wo muri sentare nkuru yavuze ko leta yagaye sentare mu kwirengagiza ingingo yayo yo kubuza yuko hubakwa ikigo ca Ebola co gushigwa ukwabo abaturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika boba baketswe ko banduye canke bagwaye Ebola. Umucamanza yaneguye umushiranganje w'amagara y'abantu mu gutanga uruhusha ngo ico kigo cubakwe mu ikambi y'indege nubwo hari itegeko rya sentare ryabibuza. Vyamenyekanye mu kwezi guheze ko leta ya Kenya yari yashitse ku masezerano na Amerika yerekeye ikigo c'ibitanda 50 cyo gushira ukwabo no kuvura abakeka kwandura canke kurwara Ebola hanze y'igisagara ca Nanyuki. Uwo mwumvikano warateye impari hano muri Kenya, igihugu kitarigera kigira umuntu n'umwe arwaye Ebola. Aya makuru mwumvana ya BBC. Papa Leon yavuze yuko ibikwiye gushirwa imbere mu mfashanyo mpuzamakungu vyafashe intumbero itariyo, aho amareta ubu atanga imfashanyo z'intambara aho kuziha abashonje. Avugira mu rugendo yagize ku ishami rya ONU riraba ivyo kurya PAM rifise icicaro i Roma, Leon yababajwe nuko
ibibazo by'akaga ku bantu byirengagizwa mu gihe ibihugu bitunze byitayeho ibibazo by'umutekano wavyo. Yavuze yuko kwirengagiza isano riri hagati y'umutekano muke ku isi n'ubukene byatumye miliyoni z'abantu baja kurondera ahantu ubuzima bwoba bwiza gusumba. Amashirahamwe afasha nka PAMU ntakironka imfashanyo ikwiye kugira ngo ashobore gutanga ivyo kurya ku bantu ibihumbi n'ibihumbi babikeneye mu bihugu biri mu intambara nk'iyo muri Sudani. Papa yavuze yuko mu kuronka ivyo kurya ari bimwe mu burenganzira shingiro bw'umuntu. Ane urakoze cyane Prime. Ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukaza umurego nyuma y'uko abagera ku gihumbi bamaze kwemezwa ko banduye icyo cyorezo mu gihe abarenga 154 bo cyamaze kubahitana. Ni inkuru tugezwaho na Latifa Mutesi mu buryo burambuye. Abashinzwe ubuzima bavuga ko igipimo cy'ubwiyongere bw'abakira kigenda kizamuka, aho n'abandi barwayi 8 basezerewe mu bitaro nyuma yo gusuzumwa bagasanga nta Ebola bakirwaye. Muri abo 6 baturuka muri Ituri, abandi 2 bakaba ari abo muri Kivu y'Epfo. Kugeza ubu abamaze kurokoka iyi ndwara bose hamwe bageze ku 100 kuva virusi yo mu bwoko bwa bundi buryo yatangazwa bwa mbere ko yadutse ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu. Imibare yashyizwe ahagaragara na leta mu mpera z'icyumweru gishize igaragaza ko abantu 2003 aribo bamaze kwemezwa ko banduye iyi virusi mu gihe 254 bamaze guhitanwa nayo. Abagera ku 100 bamaze gukira mu gihe abandi 365 bakiri mu bitaro cyangwa bari mu kato bakurikiranwa n'abaganga. Gusa impungenge zikomeje kuba nyinshi kuko igipimo cyo kumenya abantu bahuye n'abanduye cyagabanutse kikagera kuri 58%, kikaba kiri munsi y'intego ya 95% isabwa mu kurwanya ikwirakwira ry'iki kiza. Inzego z'ubuzima zikomeje kongera ubukangurambaga, serivisi zo gupima ndetse no kwita ku barwayi mu gihe ibikorwa byo gukumira ikwirakwira rya Ebola bikomeje mu duce twibasiwe cyane. Ni mu gihe kandi abanyeshuri barenga 1,179 muri iki gihugu batangiye ibizamini bya leta guhera kuri uyu wa mbere mu gikorwa kizarangira kwa kane tariki 25 ku kwezi. Ibi bizamini bifatwa nk'inzira iganisha abanyeshuri mu mashuri makuru na za kaminuza byatangiye mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke n'icyorezo cya Ebola mu turere twa Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Nubwo hari izo mbogamizi, ubuyobozi bwashyizeho ingamba zikoreshwa mu gukumira ikwirakwira ry'indwara ndetse bunagana n'impande zifite uduce tugenzurwa n'inyeshyamba kugira ngo n'abanyeshuri bo muri ibyo bice babashe gukora ibizamini mu mutekano. Abayobozi bavuga ko nubwo hari ibibazo by'umutekano n'ubuzima, Exeter igomba gukomeza kubera ko ifatwa nk'urufunguzo rwo kwinjira mu mashuri makuru no kubaka ejo hazaza h'urubyiruko. Arakoze cyane Latifa Mutesi. Minisitiri muri Kenya, Minisitiri w'ubuzima yahamijwe icyaha cyo gusuzugura urukiko akemeza gutanga uruhushya rwo kubaka icyo kigo cyo kwakira abarwayi ba Ebola yirangagije itegeko ry'urukiko. Minisitiri Eden yategetswe kwitaba urukiko ku munsi w'ejo kugira ngo hafatwe umwanzuro ku bihano azahabwa. N'inkuru twumva mu ijwi rya Chancellor Abimana akaba ari ya mugenzi wacu Akisa Wandera. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Kenya Aden Duale yagirijwe na sentare ko yasuzuguye amategeko yayo inyuma y'aho abashamanza basanze ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwakira abanduye Ebola carabandanije kandi sentare yari yasohoye itegeko ryo kubihagarika. Mu cemezo casomye kuri uwu wa mbere, sentare Nahinyuzwa yavuze ko leta yananiwe kubahiriza amategeko ahagarika ishigwaho n'ikoreshwa ry'ico kigo mu gihe urubanza rw'ibwirizwa shingiro rwo kwiyamiriza uwo mugambi rukiriko ruraburanishwa. Umucamanza Patricia Nyawundi yanse imvugo y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yavuga ko umugambi wari ugizwe no gufashanya hagati ya Kenya na leta zunze ubumwe za Amerika wahagaritswe kandi ko ibikorwa bikibandanya byose bikorwa na leta ya Kenya yonyene mu mugambi wayo wo kwitegurira ikiza ca Ebola. Uwo mucamanza yavuze ko leta idashobora kureka gukurikiza amategeko ya sentare mu guhindura gusa insiguro canke izina ry'umugambi. Sentare yavuze ko Aden Duale yarazi neza itegeko ryayo risaba ko ibikorwa byo kubaka hitwa Laikipia bihagarara, ariko naho biruko ibikorwa byabandanije. Kubera ivyo, umushikiranganje w'amagara y'abantu yategetswe kwitaba sentare kuri uyu wa kabiri kugira atange insiguro no kumvirizwa imbere yuko hafata ingingo y'igihano ashobora gukatirwa kubera uko gusuzugura itegeko rya sentare. Arakoze cyane Chancellor Abimana. Abadukurikira kuri YouTube reka tubisegureho kubera ko hijwi ryacu ritari rimeze neza. Dukomeza n'amakuru yacu. Nyuma y'imyaka irenga 10 umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo urimo agatotsi, impande zombi zatangiye urugendo rwo kuwubyutsa. Mu myaka yashize, mu kanya kashize nagiranye ikiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, hanyuma ntangira mubaza iby'uruzinduko amaze iminsi muri iki gihugu ndetse n'icyo rwari rugamije. Nibyo koko nkubutse mu rugendo muri Afrika y'Epfo
urugendo rwari rugamije kugarura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo mu nzira nziza. Murabizi ko u Rwanda na Afurika y'Epfo dufite umubano w'igihe kirekire, ariko rero uwo mubano waje kuzamo agatotsi. Umubano wajemo agatotsi, ni iki cyari cyarateye igitotsi mu mubano uri hagati y'u Rwanda na South Africa? Hari byinshi murabizi byateye agatotsi mu bana, ariko icyo twifuza ni uko twagana imbere. Hari byabaye mu ntambara y'Iburasirazuba bwa Kongo nk'uko mubizi. Twebwe rero icyo twifuza ni ukugana imbere kugira ngo ibibazo byose tubikemure kandi tugire urwego rwo kuganiraho ibibazo byose biba bivutse. Hanyuma amasezerano mashya mufitanye ubu ngubu hagati y'ibihugu byombi ari mu bihe byiciro cyangwa se akubiyemo ibiki? Nta masezerano mashya twashyizeho umukono. Icyo twifuje gusa ni uko umubano wagaruka mu nzira nziza. Tufata icyemezo cy'uko iyi Joint Commission for Cooperation, ni ukuvuga komisiyo ihuriweho ishinzwe ubutwererane, yaterana umwaka utaha i Kigali, kandi n'iyo komisiyo ireba ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yashyizweho umukono, ndetse ikanareba n'izindi domene nazo twagiranaho amasezerano. Hanyuma rero hakaba n'ikindi cyumvikanyweho cy'uko viza kuri pasiporo zisanzwe z'abanyarwanda zazasubukurwa mu gihe kitarenze amezi 12. Bakaba rero baratubwiye rero ko bazabyihutisha, ndetse na ambasade High Commission ya Afurika y'Epfo i Kigali ikahabwa priorite kugira ngo izo viza zisubukurwe vuba. Ubusanzwe ibijyanye na viza byajyaga bigenda gute? Nta banyarwanda bari bemerewe kujya muri South Africa, cyangwa iyo bajyagayo hari ubundi buryo byakorwagamo? Oya, nta banyarwanda byari bimaze imyaka 13. Ordinary passport ntabwo zabonaga viza zo kujya muri Afurika y'Epfo. Bikaba rero bigiye kuzasubukurwa, tuzakomeza tubikoraneho n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Hanyuma Afurika y'Epfo rero yakunze kugaragaza impungenge ku mutekano w'abanyarwanda, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba muri South Africa, ndetse yanashinjaga u Rwanda ko rugira uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'abo bantu bariyo. Ibyo ngibyo byaba byakemutse, cyangwa se murabihuza mute n'uburyo bushya bw'imibanire nk'uko mwari mumaze kubudusobanurira? Mbere na mbere abo bantu uvuga ntabwo ari abatavuga rumwe na leta, ahubwo ni abakatiwe n'inkiko badahari. Bakaba bahari ibyaha bashinjwaga, ndetse hakaba hari n'impapuro zo kubata muri yombi zatanzwe kuri guverinoma ya Afurika y'Epfo. Hanyuma rero ibyo ngibyo ariko twaba tutarabiganiriyeho ejo bundi mu rugendo, kuko hari inzego zibishinzwe, inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutabera zizakomeza kubiganiraho kugira ngo ibibazo byose by'umutekano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo bishakirwe umuti. Mwakoze urugendo muri Afurika y'Epfo mu gihe abimukira b'Abanyafurika bari mu bibazo, harimo n'igihe ntarengwa bahawe bamwe kugira ngo babe basubiye mu bihugu byabo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma uyu munsi hari abanyarwanda byaba bikoraho, ibijyanye n'abanyarwanda bariyoho bimeze gute kuri iyo tariki batanze nka deadline? Ibyo nta banyarwanda bikoraho, kuko nk'uko nakubwiye hari hashize imyaka irenga 13 abanyarwanda batabona impapuro, batabona viza yo kujya muri Afurika y'Epfo. Rero icyo ari ikibazo kireba abanyarwanda cyane, ni ikibazo kireba navuga n'umugabane wa Afurika muri rusange. Ndi muri Afurika y'Epfo, abanyamakuru bakimbajijeho mvuga ko ari ngombwa yuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wazagira ibiganiro bisesuye ku byerekeye abimukira ku mugabane, ndetse no ku byerekeye amasezerano yacu cyangwa se umushinga wacu nk'abanyafurika w'urujya n'uruza rw'abantu, icyo bita free movement of people ku mugabane wa Afurika. Ibyo byose rero tugomba kuzabiganira nk'abanyafurika kugira ngo ikibazo tugishakire umuti. Uwo yari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya. Françoise Umuhoza ni umugore w'imyaka 53, akaba yarihebeye umwuga wo gusudira. Uyu mugore ufite n'abuzukuru akorera mu murenge umwuga wo gusudira mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Akaba avuga ko icyatumye yitabira uyu mwuga ari uko yavutse mu bahungu gusa, kandi n'umugabo we akaba yarabimushishikarije, kabone n'ubwo hari abamucaga intege. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Aha ni mu kigo cy'ubukorikori cya Muhanga, ahantu nk'aha hakunze kwitwa agakiriro. Umubyeyi Françoise Umuhoza mu itaburiya y'ubururu n'indorerwamo nini cyane kandi zijimye, arateranya ibyuma, ibyo bita gusudira. Ibisa n'ibishashi by'umuriro birasimbuka hirya no hino, ariko we arasa naho ntacyo bimubwiye.
uyu mubyeyi w'imyaka 53 amaze igera kuri 30 akora aka kazi yatangiye ari inkumi none ubu afite abakazana n'abakwe kandi yaruzukuruje. Namubajije uko yatekereje kwinjira muri aka kazi kugeza n'uyu munsi gasa n'umwihariko w'abagabo. Imirimo y'abagabo ntayibaho nayo y'abagore numvaga byose ari bisanzwe. Umugabo wanjye yabaga mu gisirikare akivamo araza ajya muri sudire abona aravunika nanjye mpitamo kumusanga namugani wamfasha ukanyigisha nanjye nkajya nkagufasha anyigisha gusudira hagera hano bivamo we yigira mu bindi. Nagiye mu mujyi wa Muhanga abantu bakanseka koko bakanseka ati dore